Yesu nashimwe abakunzi b'Urukundo Gatatu TV muraho murakomeye muri vyura nukuri Imana ya Isirayeli nihabwa icyubahiro kuko igumye iturinze ikatugeza ya masaha turi bazima. Ndiza neza ko namwe Imana iguma ibakorera ibitangaza ibarinda. Ndashuhuje abantu ba mu bihugu bitandukanye, ababa muri Amerika, ababa mu France, mbese ababa mu Rwanda no mu Burundi no muri Sweden n'ababa hariho hose mu bihugu by'Abarabu. Nukuri ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ariko nawe wumva ko ntavuze igihugu bamwo umbabarire burya nakibagiwe. Nukuri amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo dusangire. Ni ijambo riri muri Zaburi ya 50 ku murongo wa 21. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, ndashima Imana ko isubiye kumpa uwundi mwanya wo kuvuga ibyayo. Ndabinginze bene data mufungure imitima yanyu kugira ngo ijambo ry'Imana ryinjiye muri mwebwe maze rikore akazi karyo. Haleluya. Reka nsenge hanyuma mbandanye. Uwiteka Mana Nyiringabo, urera urakiranuka, nta urogoya imigambi yawe. Ndagushima kuri gikomangoma kuko atayindi Mana iriho. Ndakweretse abantu bawe data, ndakwinginze data bagire neza, maze data wa twese ubahe umugisha. Umuntu wese ari bwumve buno butumwa umuhe umugisha data, maze ufungure umutima wiwe mwami. Umutima we ntukomantare, ahubwo data wa twese uworoshe kugira ngo ijambo ryawe rigende rikora akazi mu mitima yabo. Urakoze data wa twese, ndabuheshe satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye ikico cyose cy'umwuka mubi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka undungikire uburinzi bwawe bukome maze bunkikuze. Data urakoze, ndasabye umwuka wawe wera kugira ngo mwami nasame nawe avuge. Data wa twese ndagusabye amagambo yawe unshiremwe amagambo yawe, simvuga ibyo nishakiye ngewe, ahubwo mvuga ibyo mpawe n'umwuka wawe wera. Urakoze Kristo, sabye mu magambo make byinshi ubiduhera ubuntu, ni mu izina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti, amena. Nkuko nayivuze turasoma Zaburi ya 50 ku murongo wa 21. Reka dusome. Ibyo urabikora nanjye ngahora, ukiyumvira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Reka nsubiremwo. Ibyo urabikora nanjye ngahora, ukiyumvira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Haleluya. Ngo ibyo urabikora, Imana ivuze iti ngo ibyo urabikora, ngo nayo igaceceka. Ngo ibyo urabikora, ubusambanyi urabukora nayo igaceceka. Ngo ukibaza yuko ngo muhwanye, ukibaza yuko ngo muhwanye, ngo izaguhana ngo ibishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ubusambanyi, uburozi, ubucuraguzi, uburyarya, ububeshi, byose izabikusanya ibishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Izabiguhanira byose uko bingana. Haleluya. Byose ibyo uri kurakora wihishije, byose na biriya utarihana, biriya byose izabizana. Bijya byose izabizana ibishimbere y'amaso yawe. Haleluya. Biriya utarihana mwene data, urabyibuka waza kubyihana ngo abantu bakumenya, ngo kanaka yamenya, ngo ngiye biriya utarihana, biriya byose igiye kubizana bigushira imbere. Izabiguhanira uko bikurikirana. Haleluya. Reka ndakubwire we uri kuranyumviriza mwene data, igihe kiraje ku buryo umugabo azibagirwa ko afite umugore.
igihe kiraje ku buryo umugore azibagirwa ko afite umugabo, igihe kiraje ku buryo umwana azibagirwa ko afite nyina, kubera ko bose bazaba ariko barajarajara, bose buri muntu azaba ariko arajarajara, azaba ariko arabura yaje n'iyava, kubera ko ico gihe kizaba gikaze, kubera ko ico gihe kizaba kibabaje, buri muntu azaba ariko aritakira ku ruhande rwiwe. Ico gihe kiraje, ico gihe kiraje kugira ngo ducirirwe urubanza, ico gihe kiraje kugira ngo ya magambo avugwa muri Bibiliya ashike. Ico gihe kiraje, igihe giteye ubwoba, igihe giteye ubwoba, abasambanyi, abanyabyaha bazacirwa urubanza rwo kurimbuka, abanyabyaha bazacirirwa urubanza rwo kurimbuka. Ngo ibyo urabikora, ngo nanjye ngahora, ukiyumvira yuko mpanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Reka ndabwire bene data, Imana ntago ifyinata, Imana ntikina. Imana ivuze ikintu, iyo ivuze ikintu ahanga ivuze ati ngizabigushira imbere, izabiguhanira, izaguhana. Tugiye kureba mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12 hatubwira ngo ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Yesu Kristo araje vuba, azanye ingero, aje guha umuntu wari wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Warakoze ubusambanyi, warakoze uburyarya, warakoze kwambara ubusa, dore uzahembwa ibikwiranye n'ibyo wakoze. Azaguhemba ibikwiranye n'ibyo wakoze. Amaguru yashira hejuru, ugenda utigisi n'uzanye utitiza amabuno mu mukabana, do ndakubwije ukuri, uzahembwa ibihembo bikwiranye n'ibyo wakoze. Murazi ibihembo by'abanyabyaha ibyo ari byo, murazi ibihembo by'abibone ibyo ari byo. Bari ariko barakubeshya ngo Imana ngireba mu mutima gusa. Reka ndabwire bene data, ngo Imana ngireba mu mutima gusa, ngo ntireba ku mubiri. Mbese uwo mutima wawe uri kuravuga umanitse mu kirere, cyangwa se ni wo wigendera? Uwo mutima uri kuravuga, uwo mutima uri kuravuga Imana ireba gusa, mbese Imana umanitse mu kirere, nturi mu mubiri hagati. Uwo mutima nturi mu mubiri hagati. None rero umubiri ninde yawuremye? Si Imana yawuremye. Ni gute Imana yareba mu mutima gusa ntirebe n'umubiri, kandi Imana yaremye byose? Ndakubwije ukuri n'agashatsi kari ku mutwe wawe, umushatsi wose Imana irazi umubare w'umushatsi wawe. Nawe umbwire ngo Imana ireba mu mutima gusa. Ireba mu mutima gusa gute kandi n'umushatsi iwuzi ufite? Uvuga ngo Imana ireba mu mutima gusa, ugira ngo izo nzara ufite Imana ntizizi, ugira ngo ayo maguru yawe Imana ntiyazi, ugira ngo ayo maso yawe Imana ntiyazi, ugira ngo umunwa wawe Imana ntiwuzi. Kuvuga ngo Imana ireba mu mutima gusa. Imana ireba hose kuko niyo yakuremye. Barakubeshya ngo Imana ireba mu mutima gusa, ngo ni wiyambere uko wishakiye, iyambara kamiri nta kibazo, itoboza amahereni biki byose, ngo Imana ireba mu mutima gusa. Reka ndakubwire, wewe uvuga kuri umukristo, ariko se ndababazi, igihe mwagenda mu rushengero mugenda kwihana ubwa mbere, ntimwaje mwambaye akamini? Igihe mwagenda kwihana
kwihana ntimwaje mwambaye amahena n'ibintu byose mwisiga mwisukisha. Mugiye kwihana ntimwagiye muvyambaye. Ndababaze, ariko se igihe murangirije kwihana naho nyene mugume muvyambaye? Akamini, ninde kubwiye ko umuntu w'akamini azaja mu ijuru atihanye? Abisi bambara akamini n'abari kubaraja mu ijuru bambara akamini. Abisi bihindure, nawe uri kuvuga kuri kuraja mu ijuru, umugenzi wo kuja mu ijuru mbese wihindure. Mwebwe muri babiri, abisi nawe wa mukristo we, mutandukaniye hehe? Wambara akamini, uwisa akambara akamini, urisukisha uwisa akisukisha, mwese mumeze kimwe. Nta kintu niki cyerekana kuri umukristo, nta na gitoya. Uri kuratambukana n'umuntu ataramenya Imana, yesize nawe wisize, nta muntu n'umwe yamenya kuri umukristo, kubera ko mwese murasa. Imana ireba mu mutima gusa. Haraje igihe kiraje caka, ico gihe kirakomeye, kizakwaka cyane, kizaturira umunyabyaha. Ico gihe kizaturira umunyabyaha kiraje. Ibyo urabikora, nanjye ngahora. Ukiyumvira yuko umuhanye nawe, ngo nzaguhana byose mbishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ngo nzaguhana byose ndabishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Haleluya. Turebe ku murongo wa 15 ibyahishuwe Yohana, igice 22 havuga ngo, inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubeshya akabikora. Ngo inyuma hazaba imbwa n'abarozi. Bene data, inyuma hazaba imbwa n'abarozi. Imbwa risobanura mu buryo bwo mu mwuka umusambanyi. Imbwa risobanura umusambanyi. Inyuma rero hazaba imbwa n'abarozi. Rero wa musambanyi we, kubera ko imbwa igeranwa n'umusambanyi, nawe ukaburi we niwe uri kurabwirwa ko uzaba inyuma y'iki? Inyuma ntabwo uzigera winjira mu ijuru, uzaba inyuma. Ngo inyuma hazaba imbwa n'abarozi n'abicanyi n'abashakanyi bose, abikinisha, abantu basambana n'abandi mu byiyumviro. Ugasanga umuntu yitwa ngo ni umukozi w'Imana ari kareba amaguru y'abakobwa. Ugasanga umuntu yitwa ngo ni umukozi w'Imana ari kareba amabere y'abakobwa. Inyuma hazaba imbwa n'abarozi n'abakora ibyaha bitandukanye. N'abasenga ibigirwamana. Abantu ubu basigaye biyumvira ko ujya mugabo yakinye ifilime ya Yesu kari we Yesu. Ubu abantu niko bari kwarabyumvira. Ubu abantu bari mwizera mu byumviro byabo, bakavuga kari Yesu Kristo. Reka ndababwire, ujya mugabo yakinye filime akoresheje ibyanditswe muri Bibiliya, akoresheje amagambo yo muri Bibiliya, ariko mwebwe muri ko mwumvira ko ari Kristo. Ntago ari Kristo. Uriya mugabo ntago ari Kristo, nubwo muri ko mwiyumvira ko ari Kristo. Ngo n'abasenga ibigirwamana abo bose hanze n'abambara ubusa, barya bose bambara ubusa, bambara utumini, bariya bose amaguru agenda yanikiye, bariya bose hanze.
bariya bose bafata ibintu bakihomekaho, abagabo bari kwarihindura akisiga mu korogo, aba bose hanze, abibone bose hanze. Ngibyo urabikora nanjye ngahora, ukiyumvira yuko mpanye nawe ngo nzabiguhanira, byose ndabisha imbere y'amaso yawe. Yewe mukobwa uri kuranyumviriza, wiri kurikinisha, wa musore wiri kurikinisha, wa mugabo wa mugore we muri ko muri kinisha, inyuma hazabimbwa n'abarozi n'abashakanyi, hanze hazabimbwa n'abarozi n'abashakanyi, n'abicanyi n'abajura, bariya bose bakora ibyaha bitandukanye, bariya bose hanze nta juru bazajamwo. Bariya bose bashasha amabara yabo kunuze, nako bashasha amabara ku nzara zabo, aba bose hanze bakubeshya ngo ngimana ngira ba mutima gusa, bari ko barakubeshya. Ndakubwiza ukuri, bariya bari ko barakubeshya ntago bazaza kugutabara kuri wa munsi. Bariya bari ko barakubeshya ntago bazigwa baza kugutabara, kuko nta bushobozi baza bafite, bari ko barakubeshya ubukiri muzima. Ariko ni wamara gupfa mwene data we, ntago azaba ariyo, uzarangiza ukuvamwa akuka gusa, ubefye wahise. Ese uwo muntu azaba yakubeshe ngiyambaye rakamini nta kibazo, ujya ngo azaza kugutabara. Ngibyo urabikora nanjye ngahora, ngo nzabiguhanambisha imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Murakora ibyaha bitandukanye, ubusinzi, ibyaha bitandukanye muri ko murabikora, mukitwa ko muri abakristo. Nk'abajenze kubwira umuntu atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, yewe niba utaramwakira mwene data, dore igihe kiraje, Yesu araje. Yesu araje, aje guhemba no guhana. Yesu Kristo araje vuba, azanye ingero kugira ngo agororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyakoze. Nkaba ndakugira inama utarakira Yesu Kristo, numwakire hakiri umwanya, numwakire kuko ejo ashobora gupfa. Numwakire, niwapfa utarakira Yesu Kristo, dore urarimbutse, nta juru uzajamwo, uzashikira ikuzimu niwapfira mu byaha. Impfu ni nyinshi, ntago ari korona gusa. Impfu ntago ari korona gusa, hari indwara zitandukanye ziko zica, n'amamodoka ariho aricana, amaksida ariho atandukanye, amamodoka, amamoto. Urashobora no gusinzira ugapfira mu buriri, abadayimoni bariho bariko baranigagura abantu bugaca bapfuye. Mwene data, kutari kuragira ubwoba, kuri kurakora ibyaha wishimye, ukibagirwa ko utazaguma mu isi, ukibagirwa ko uzapfa, kudashaka gukiza ubugingo bwawe ngo uve mu ibyo byaha uri murakora, ngo wihane uve mu byaha, dore igihe kiraje ku buryo wa mugabo we utazibuka ko ufite umugore. Igihe kiraje, muri ko murirukira mu business, muri ko murashaka amafaranga, buri muntu ari kabiri icyuya, mukora ubuzi bubiri abandi butatu, ngo muri ko murashaka amafaranga. Nta mwanya mugifite, ntimushaka kwihana, ubu butunzi bwarabatwaye. Ndakubwire rero, ntubone iyi si iyi ngiyi, iyi si uko wayijemwo ni kuzavamwo. Nta kintu n'iki waje ufite uzasubira mu nda y'isi atacutwaye. Ndakubwije ukuri, ayo mafaranga uri kurakorera ubuzi bubiri, ngo uri kurashaka ubutunzi, abandi mwikumuru bakamazu n'amazu. Imana mwayishize hariya, nta bugingo mukeneye, muri ko murashaka ubutunzi bw'isi. Do ubwo butunzi uri kurashaka, igihe niwamara kuva mu mwuka bazaza bagusake
barebe ko wowe usigajemo n'ikinguro cy'atanu bagikuremo. Kumbura ushaka Imana, kumbura ushaka Imana, kumbura ushake Kristo, kumbura ushake Kristo. Uko ibihe bihinduka nawe uhindukana nabyo. Nimukumbure mushake Imana, musengera ubutunzi, musengera amafaranga, musengera akazi, musengera ubugwayi, ariko mukibagira gusengera iherezo ryanyu, mukibagira gusengera iherezo ryanyu, mukibagira gusengera ubugingo. Bene data, nimwihane ibyo byose uri kurashaka mwene data. Ubwo butunze ayo mamodoka menshi, ayo mamoto menshi, bamwe mugaba mushaka kugura n'indege, ndakubwira ubishaka uzi ko utazabyambukana. Yewe urabishaka bizasigara ngaha mwisi. Shaka Kristo, shaka ubwami bwo mwijuru. Ibyo bintu uri kurashaka ntaho uzabijana. Isi ntikoshe, isi irakosha, ejo izakwihakana. Iyi si y'isurimwe izakwihakana, iyi si izakwihakana. Uri umugenzi, ntabwo uzaguma ngaha mwisi, uzayivamo. Nimushake akazaza kejo. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nimwiyumvire, nimwava mu mubiri muzaja hehe? Muzaja hehe ko mutabyumvira? Ko muri ko murashaka ubutunzi bwo mwisi, muri ko muravuga ati ngo ejo nshaka kuzagira iki, kuzakubaka inzu. Reka ndakubwira, mbe urazi ko ushobora kuyubaka ukayirangiza, wamara kuyirangiza ugacupfa utanayinjiyemo? Urazi ko ushobora kugura imodoka ukayibona nziza, wamara kuyigura utarayitwaza n'umunsi n'uyu, ako kanya ukabura pfuye? Ibyo byo ko mutabyumvira. Ese upfuye waja hehe? Upfuye waja hehe mwene data uri kuranyumviza? Ni wapfuza aja hehe? Kuri kurapanga kuzafata amafaranga ubika muri banki, ukora ubika muri banki kandi uzi neza ko yewe ndakubwije ukuri, uzi neza kutazaguma ngaha mwisi. Iwanyu ni mwijuru, ariko ntago mushaka kuhakorera. Ko murakorera isi gusa, gukorera isi, muri ko murakorera isi gusa. Isi nubwo wayikorera inshuro ntishobora kugushima, nta nubwo ishobora gushima. Muri ko murabeshwa n'isi. Ndababwira hazagera igihe mwicuza, muzabwira Kristo ati tubabarire dusubire mwisi tuje kwihana. Bazavuga ati nta bizaba byarangiye. Ati byarangiye. Ukiri mwisi wari ufite umwanya wo kwihana. Ukiri mwisi wari ufite mbese umwanya wo kwihana. Atari kumaze gupfa nta kwihana kuzaba kuriho, bizaba byarangiye. Uzaba wamaze gucirwa urubanza rwo kuja mu muriro. Nta muntu ari hazagufasha. Nubwo uzarira, Yesu Kristo ntago azabona ayo marira yawe. Ubarika kwinginga anyuze mu bakozi bayo. Ubarika kwinginga ati wa mukobwa ureka gusambana ukabyanga ukagumusambana, ejo wapfa. Ati Mana mbabarira nsubire hariya. Ntago azigera kwemera kusubira mwisi, kuko iyo umuntu apfuye biba birangiye. Imana bamaze kumuca urubanza. Haleluya. Ni wapfa bizaba birangiye. Reka gushukwa n'iyi si. Nushaka ubugingo, ni wiyumvira aho uzaja. Reka gushukwa n'iyi si mwene data. Nureke kwiyumvira ubutunzi bw'imbere, ahubwo iyumvire ubugingo bwawe. Mbese nzaja hehe? Nzaja he namara gupfa? Ese koko ano mafaranga ariko ndiko ndashaka Imana nkayishira hariya hirya, ese buzafasha ninamara gupfa? Ni wibaze, buzamfasha buno butunzi ndiko ndashakira ahanga mwisi ninamara gupfa buzamfasha? Ni wiyumvire. Uni wamara kujikuzimu uzavuga uti nari umutunzi, nari mfite amafaranga, nari mfite amazu. Ese bizaba byakumariye iki? Bizaba byakumariye iki? Nta na kimwe bizaba byakumariye. Kumbura ushake Yesu Kristo.
kumbura ushake Yesu Kristo, kumbura wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, kumbura umushake mwene data. Urashobora kuvuga ati ngo uracari muto ngo ushaka kwiririra aha. Ndakubwiza ukuri, ntabwo uzi imisi usigaje ntayuzi wa mukobwa we. Uzi imisi umaze iyo usigaje ntayuzi. Wa musore we uvuga ngo ntabwo haragera ko wihana, ngo reka mbe ndiririra aha, mbe ndikubitira udukobwa tukiri duto, mbe ndinywera inzoga, mbe ndigirira ibi nibi, ari ngo uzaba wihana ejo. Reka ndakubwiza ukuri, ejo hawe ntahuzi, hazwi n'Imana. Urashobora kutagera ejo. Nimushake Yesu, nimukumbure mwihane, ngo ndacyari muto, ngo bijya by'abakristo ngiye ntabwo nabijamwo. Reka ndakubwire, igihe cyawe cyo kuba mu isi ntacuzi. Kumbura wihane, ntazagira umuntu akubeshya ngo umusore cyangwa umukobwa ngo ntazaja mu muriro natihana. Niya natihana azaja mu muriro, kandi ntabwo uzavuga ngo ndacyari muto. Oya, mu muriro kwenda uzajayo nutihana. Nukumbure uhindukire. Imana irimwe iragushaka, Imana irashaka kuva mu byaha, nturebe imyaka ufite. Imana irimwe irashaka kuva mu byaha. Reka kureba imyaka ufite, nureke kureba imyaka ufite mwene data. Igihe kiraje gikomeye, Yesu aje guhemba no guhana. Igiye gukusanya ibintu byose wakoze bigushira imbere. Nimuhindukire muve mu byaha bene data, nimuhindukire muve mu byaha, nimuhindukire. Reka ndababwire bene data, abakristo bamwe b'abakobwa n'abamama bakija kwihana bagiye bambaye birebire nk'ibi byanjye, bagiye bambaye birebire. Bamaze kugera mu rushengero, Imana irabumvira, mbese ibagira neza, baca batangira kuzamura gake. Wagiye kwihana wambaye birebire, ubu ngubu usigaye wambara ibigera hejuru y'amavi. Ngiterambere, iryo terambere ndakubwiza ukuri kwera kujana ikuzimu, kandi iryo terambere ntabwo rizaza kugufasha. Igihe buza waterewa muri wa muriro usiga umeze nk'intuze, amagufa ariyo asigara. Uri kuravugiza, uri amagufa gusa. Iryo terambere ntabwo rizaza kugukuramo. Ndakubwije ukuri uzarira, nta numwe azakureba ijisho ry'imbabazi. Kumbura uhindukire, kumbura wihane, kuko Yesu Kristo araje kugosora. Abantu basigaje mu ibikumbi, araje kugosora. Bamwe muri hana mugasigaza ibyaha, wakwihana ubusambanyi ugasigaza kubeshya, wakwihana kubeshya ugasigaza kwihindura. Bamwe mwihana icyaha kimwe ibindi mukabisiga. Ibyo byose mwasize rero muvuga ko muri abakristo nibyo bigiye kuza bije imbere yanyu. Ibyo ngibyo mwasigaje mugiye kwihana, ibyo ngibyo bigiye kuza imbere yanyu. Ndakubwije ukuri, umwenda wawe nubwo waba uriko akantu gato gusa, ntaje ufite. Akantu gato k'umwanda, yewe ntaje ufite. Shaka wikontorore, nukumbure wirebe, maze uhindukire. Yesu Kristo nabaha umugisha. Ndashoje, ariko buri muntu niyikontorore. Imana ishaka ko twikontorora, Imana ishaka ko twihana, Imana ishaka ko twihana. Yesu Kristo nabahe umugisha. Reka dusenge. Uwera uri gitangaza, ndagushima ku mwuka wawe wera wantijije. Habwa icyubahiro. Ndakwingize data, uhabwe icyubahiro.
ano magambo umwami umwuka wera ayaherekeze agende gukora mu mitima y'abantu, agende guhindura abantu. Urakoze Yesu, humugisha umuntu wari wese ari bwumve ino video, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabaha umugisha.